Post di siap OS kasil distrik Nongstoin klasik kila ban apply ya kini ki post ya kabaning kong ay ngas koban ay kublay bar priang sumpah pi ki perlok sya kene ka channel ka jonga ya shwa ba kan ya syakmat kene ka video ngas koban karpat ya pi ki perlok ba lada pis ngo tenat ya kene ka channel kam tam ya kene ka video sumpah like bat share bat subscribe nda ka ba pin press ya ubel icon kanang ba pinomis ya ki video ki bangan sa upload hadin te menta klem dapan slam tongen ya pe ki kita ki post ki ba like apo ka di asi kat kom ka notification ka pala like aka sautrik jong upanai april ara jarar pusan ka district solution committee west kasil district nostang ka court online application na ka banta ki eligible candidate hak online mode Kapos serial nomor benengkong kan long chowkidar nyaw teli khala CR teli pion khandai teli pion kom chowkidar kawe plantation chowkidar kawe process server kawe barokhoi kan long ar pawai teli ar teli na kam tak yu ar kategori bat ka khandai teli na kam ta ki khasi jaintia ban karo kaching siu kan long hakape level 1 ka kerdan puli educational qualification recruitment kan long ki depan pas ya ka klasik syajrong ka posir nambar baar kan long ka asisten traktor operator kan netang kawen na kamta ka UR kategori kaching siu kan long ka level 1 ki candidate ki ba apply ya kan ka post ki depan pendap ya ka klasik syajrong bat ka driving license ki depan don atau license experience hak bede ka power tiller, traktor, bulldozer, power pombat kiwe-kiwe. Ka pos nomor balai, kedai ka pos asisten power tiller operator. Kanilai teli nakamta ki kasi jaintia bat garu. Kajing siu nam takana ka pos kan long haka level 1. Ki candidate ki pa apply kana ka pos ki dapat pendap ka klasik ki dapat don ro ya ka driving license na ka license hak bede ban ka experience jongka power tiller, traktor, bulldozer, power pombat kiwe-kiwe. Ka age limit kan long khatpra hadu life ar. Sans nam ka age relaxation hakabaya depan ki SC ST kategori. Ka by application ya kini ki post kan long san pau tengka ya ki SC ST candidate Barsis ba tangka na kabanta ki general candidate tesakan mau katarg bakadu ban apply ya kita ki post kan long hakaship hu tarik jang upanai me rajar arpusan te sale no kam kloi kanang ba kanam lab der kapor te tangkom ta perlok ngin saya sempat hakawai pat ka video kublai sipun